Anyang laki din! Anyang laki din! May, sika maganti masabat mo kan. Sa dino ti papanam. Nakapurma ka mo't itikas taunay. Ay na, kahit mapanak ijay daya Apay, di mo amaw nga itangaal daw ti kalay sa ni Carmelita nga anak ni Basyang. Kung nagpeso niya. Ay natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas day ta kinakabaw mau. Niyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Nga mala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iji balayaw. Adamot la umay ko ibaga, kaninanang mau. Sige angkay. Ingkay nga ruday. Kag, pudno matimbagan ni Uncle mo aramon kan ka anak ko. Mga sawa ka nga minan. 35 mo ngam awampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na nagagat. Saan nga ron? Ani, Clara, ti kayat ko na nang. Anya kay laki din na ya. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Ada kayat ko, babae. Saan ani, Clara? Ibagam ngamin atab no amaw. Ay kay bagak to Saan pa nga ita? Aniya? Ay, uyag ti ka anaka. Kasla sana madanagan no bilang tamabaakan. Ay na, jakman amo iti dayjay aka anakam. Naragsa kanak nga rod, idinaamwak nga adag gusto kan kuana. Ni Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Taapay ka naw. Adda ka nung nga rod kursunada na asabale. Ha? Anya? Asino nga raw? Kanayon ko sa ludsudan. Ngam di namot ibaga. Ay, na yan nito niyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa lodsodak taw. Siguradaw ngay bagana. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan, Tunyo. Ngam siguro, no agkasawatan ton, agbalbaliw kan tumatan siguro, anya. Anya? Antam na mong Clara. Awan pa naggusto ka. Awatam. Iso pangasim ta sardengan na. Sana si kati kurso na da. Anya? Tunyo, napintasak mat. Ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adina kayat. Abay, saan ka diyan nalawag kun katin ako na ka? Ada sa bali a kurso na da. Kahit sana si kadayjay. Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni Tonyokin ka. Wan tata, iso adya kon ipilit ti bagik kan kuana. Anya? Itay laang tinang sa batak kan kuana, tata. Nakainom. Ha? Kasta ka day? Ay, apag-isaw. Agsubliyak man iti balay da. Sa bali siguro, tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Yaw, kanakan. Ibagaman nga ron kanyak. No asino ti babae a kursunadam. Tapno tulungan ka Ay, delikado no mabaakan ka. Ibagam tapno tulungan ka kung naktumay. Ay, karima din na kantsawa ng kal. Ha? Ni Maria ti kurso na da. Anya! Ay, natunyo. Ti kinaado ti babalasang. Apay, ani bakit Maria pa'y laang mit ti kursunadam? Tagare. Amangan mo, at damakangag.
Kaya ko ni Nana Maria, kaputa pensyonada. Dakil ka wawatan na pensyonada binulan. Ah, Adamin kan ko na kinabak nang. Sana kas kundi Clara. anya. Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wen, Nana Maria. Ay na, iti kastoy nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo, Nana? Agam sana madlaw iti lang ayo. Ah, kasta ka di. Ay nahanag mayat maten adang ganda ita nga imbagam, Tonyo. Wen, Nana, day tatipod no. Ay, maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ako unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kunam, Tonyo. Ay na, aguo yung kansamot tanan ako. Saanak nga guyong. Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti rigat ti biyag. Iso nga amok ani Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya? Iso nga roda mga sawak, tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit dimot ani Clara ti asawak. No iso ti asawak, agrigat kami lang. Saan akas ka ni Nana Maria nga agbalinak to addon. Pensyonada ko naman. Aniya? Ado, ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Ngam dayjay pay lang mat. Inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat anak ko. Di kay madanagan na nang. Manulangin tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya? Kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kankwana. Kaslakastan ah. Unay kantunyo. Agpanunot ka kumamot anaimbag. Saan na padalos-dalos? Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat inton dumteng ti kanito. Malipatan nanton ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabaknang na. Aniya? Ay, anya garod no iso ti kayat na. Ay, bayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasa nga mabalin na nga arman. Nga mamaw no niya yung sungbat na. Anya ngay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatan na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin a kinabak ng jay bakal. Anya. Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka ista garapap ngagbalin abak nang? Sa bali mo tiwagas na. Day ka nga, Rod. Ay na, mariribo ka nakatalaga no anya ti aramidak iti anak ko. Me, apa yung kastama din ti kawas yung Auntie Maria? Papanan nyo, ah? Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ha? Adda date mi kinito nyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang anaibagakan ka. Wen, agayan ayat kamin kinito nyo kaanakan. Anya? Ay na, Auntie, ah? Amkit dimot no kwarta lang ti kayat na dayja at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatak nito nyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands ta. Ado ti tao. Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala. Agawaan ta kiti ti magna. Tapno makadanon ta. Ti restaurant na papananta. Kal, kumusta ti Decho kini Kaka Maria? Ay kayat naganas ah. Nabsugak iti kastaunay. Aniya? Pudno ti bagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan may. Aniya?
Ay unay kantonyo. Inton kwan, iti tattao a kwarta laang ti kayat mo iti dayjay abakal. Tangiwat yo ka din, nanang. Di upiksaan. Amangan numangag na kayong dagiti marites. Amuyo mo ti marites dito lugar tayo. Alisto dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam, kaanakan? Walang kal. Napan kami kanu makundi pasyar iji parke ah. Pasan na. Ingkam na nga iti may sa akalatakan a restaurant iji ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsungbat ko angkal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang angkal. tunyaw, mairosok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak kada kayo. No bilang tagkalay sa kami na Maria. Ababalangin na panawon ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti agangas. Win! Pudno ti bagbagak angkel. Bagbagak ni Tunyaw, sa balay ti sungsungba na ti awanan bain. Ha? Taapayan ako namday ta. Wala, to manugot ka no ang mangikalay sa ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan di na oras. Ay, Naku na pay, asan abali ka daw, tamabit lang ti panahon na panagkadwada ka ni Maria. Nga bain, malipatan nanto kanumit la ti umangas. aniya? Kasta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y na Tunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpag. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada, si Katunyo, akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat kong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit dimat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan matakas ta? Si Kaki dimat. Nasayato kasta. Ngamin, nabilang lang ta kwarta ti kayat mo kan kuana. Ibagak kan ha? Awan magunod mo. Naawatam? Anya? No, daman ti kwarta nga iduldulin ni Auntie. Dayjay kat kwarta nga inted ja kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? No, ti pampanunutem kat ado ti kwarta na gaputa pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatam? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot lang nga ayat ti marikriknam ka ni Auntie Maria. Ay, Nay, naguunag mo tin na ta sinay mo Tunyaw. Apay, ada parikot mo? Pagorop ko mulaki tin no ado ti kwarta na dayja bakit Maria? Nagbidutang magayam. Ha? Ano ti kayat mo asawain? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam ti lon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti awat na pensyon. Anya! Kumusta nga tan ni Clara, nanang? Apay, plano mamapansarong karan. Gapot mom ana ilaw ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! May nanang mait. Nagpigsa man ang tangiwat siya ako nakon. Apay amabain ka amangag ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Saan man langan? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kinipandong. Di anak ni Carmelita ijidaya. Pudno ka di day tanga ipagbagayaw? Kaano akpay anagulbudkan ka? Ay, no iso kumangamin ti inaram mo ide. Nasayaat ko ma. Ngamday jay pay laang matabakat Maria. Kapulang iti pensyon na. Naman niya ngay ita. Husto nanang. Sumardeng kayon. Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi ka matlag parparik na kanyakon. Manon nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw ka matanton nyo. Anya?
Apay, di na ka din love. Ay, saan? Saan ka gayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa, bisin ko lagayam da jay. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hay, maburburing kami mat iti anak ta dito'y boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami dito'y. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Ha? Kasanungay ti anak ta? Isurot ko sa nabali. Tamabalin kumot nga isurot iji upays. Ang mga numarigatang ka, bakay? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray ubba-ubbak ama pan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito'y unag ti boarding house iti inaldaw. Ay adaking ka, day tapakay. Ngam niya, no bilang tagtrabaho ka manay. Kahit marigatang ka, ibagam lang, uray sumardeng ka manan na. Uwan lakay, no problem. Ay na, nagsipngat pa ilaan bakay. Nakariing ka. Nasapa ka nagrieng. Ta nagluto ak ngamin iti balon may iti anak ta. Ay, talaga ka di adisidido ka? Amang isurot iti anak ta iti trabaho? Uwan lakay, di ka di madanagan. Ala, makamu ka, bakay. Uwan ka day, amumutan kanyak. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag, no jak ka bailan. Ay nabakla, umay ka, darasam, andi ibagakan ka. Anya day ta? Amam, napalabas ko da perla itay, kadwa na jay baby nga anak na. Ha? Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitanan nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan ang trabaho no adda na wadwad a kwartada? Iso nga mok nga awanan kwartada. Anya? Nay, si kamot gaya marites. Wala na. Umayak man mat agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y marites, tadi kag trab-trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanyak. Nabambanugak ang naggapoy jay taltalawn. Napan kami nagsaka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit ati ang trabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat ang mabanugak. Ha, wala na. Iso nga ijayak latan balay mi Agluto kan agdalos. Iso lang ti obra ag itagmalmalam. Ay na, sana all marites. Sana all at talaga. Apa anak ko nayo day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay muken ka. Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak ya. Anya ti konam, napalabas mo ni Perla na pan nagtrabaho. Una na, ay na, kasla pimpiman mo. Uba-uba nagi anak na pan nagtrabaho. Anya, kasjay at talaga ti awan makmakan na. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. Ha? Nagsasauday di Perla? Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita.
Kasla pimpiman nga uba-uba na di anak na baby ama pa nagtrabaho. Anya? Anya! Kasta baga ni Marites. Wen lakay. Dayta matimay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy jay talaw. Ay, unay, day, ya babae. Iso lang nga rodin tiyawan trabaho na. Iso pa'y tinakauy-uyaw. Wen nga rod No siya kla makakit-kita iti kabibiyag na. Adayo na pinpintas ti biyag na perla nga gasawa ng misuda. Ay na pudno day talakay. Ngam nay. Isuda mo tinakauy-uyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Kat nasaya at latamot alakay. Kay, saan ka kadi anarigatan? Iti anak tang. Narigata nak ngam anya ngay nga raw. Sana bale, tamairwamak tumot laang. Day, dati bagbagak kay, bakay. Nga aguray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house, kuma. Jak kayat lakay, ad-adala nga nasakit ti ulo, nukas jay nga awan ti aramidag. Ay, addaking ka day tangarod bakay. Ang niya, di ka na yung kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagamlaang. Tanay ka, si day to'y anak tang. Ay nalakay, kabailak. Di ka kadimadanagan, para iti anak ta ti aramidag. Isu nga amin, kabailak. Nay, agtudo mo bakay. Mapang kayo kadilatag trabaho, iti anak ta. Katwan agpayong kami Anya lahit di nayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutlaan day ti madamdama. Ala, agan anad kayo mga rab. Kitaam ni baby, ang mga numatudwan. Kaasi mo, bakay. Wan lakay, don't worry, I can manage. Si ka talaga. Ala, yung kay kiday, tapos saan kayo amaladaw? Apay nga kakatawa ka. Hoy, iba ka nga. Tapno katawa ta adwa. Ay na makapaulak bakla. Anya? Ay na makapaulak ni Perla. Agasam, nagpigsa ti tudo. Ngam napanlat ta nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Ket, anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. Nagsasauda ngamin nga agasawa. Kunamlan asino da ang kabaknangan. Ngam itatawanin ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tapno laang makatrabaho. Aniya, kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan, sister. Diyak kumakayat nga idanon kan ka. Ngam, ay na, nalabos ti parang sasauna. Ay unay mo tinday jay a babae. An-anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna kada kami. Amin mo kat pakibyangan nan. Dayta nga ron. Uray siya kapag imagbagaan na, kat nagmaditirik na. Ngam, diyak agtatagari? No Domingo, awan trabahok. Inak man iti balayda. Makaamuritan no anya ti maaramid ko iti dayjay at chismosa. Iawanan ba in a babae? Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong ka magbakay. Ada ka di pare ka umaw. Jack laki di makapagtapan. Talaga amapan ko sugudan dayjay iti balayda. Anya? Uray at nila kay na. Isagunot ko dayjay a babae. Jack mat pakibibiyangan ti biyag na. Ngam no apay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak na iti anak ko. Kat pakibiyangan na. Ay, unay mitin da dya marites. Ngam ala, bay amon bakay. Kas kinkwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na.
No di ka mang dadail lang. Nagsakit tinakam ko. Amumutan kanyak. Jak kayat nga da makibibiyang itibiyag ko. Nang runa, no jak mo't an-anwal. Anya, kastamot lang ti umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, perla. Itala nga main anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka. Ay, apawaya dayjay amarites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga ti paragtrabaho. Di agtrabaho kumamat. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na apagtrabahon ni Marites? Anya? Gaputa di na kanu kayat amabannog. Iso nga ijay kanulatan unag tibalayda. Para luto kan para dalaws. Anya lahaki din nana. Nagganasan. Ngamno siya. Saanan nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga agkasapulan iti pang inal daw. Ay na, upatan ti anak da. High school dagiti dua. Ngam kastaki din. Asaan akayat nila kay nang agtrabaho? Day tangarod ka. Imbag kumaa, no bak nang da. Ngam padamot ang makitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko namday ta perla. Sana all nana. Sana all. Saan akayat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit di nga apat isapsapulan dayjay amarites. Tapay manay, bakay? Aga, saman. Saan lagayam ani Mari Julie tinapanan nagchis-chismisan? Anya? Napan napay gayam in chis-chismis ija ayan danana ising. Hay naapaw. Anya? Ay manday jay babae. Huh, apa gayam di sapsapulan na ah. Ala, bay amon ko na may, bakay? Saan abalay? Tasan mo't apon no timbagbaga na. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga no isuki di, ate awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abaybay aklatan? Maruwang! Nay, si kamat gayam, kumari perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito'y balay. Wan, tada na patunggay bagakan ka. Anyang ide tamaray. Damagang laang nga niya tigagarak ditoy. Kalpasan ti ado ngayon ka inches-chismis iti karuba. Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko uji trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot ka na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga po ta isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno ambaw, agtrabaho gabuta ay aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagara. Anya saan? Mangmangag mo ka dire ta ibagbagam. Ay na marites. Daytoy ti tandaan na ma. Ure makikita mamarigrigat anak amapan agtrabaho akadwak na iti anak ko. Ayos lang. Gabuta agsakripisyo para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikas ka. Chismosang tambay. Awan lang arog trabaho mo. Day tapay la aguy-uyaw ti ar-aramidam. Ay na mare, pakawanan na ko ma. Pakawan nga ibagbagamat. Adda ka din nila kay Mau. Ta ibagak man abagbagaan na ka kumamat. Tapno saan aday talamapan agis istorya iti padam a tao ti ar-aramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitin pa'y ama panagistorya iti karupa. Saan lang atong tati maabot mo kanya? Anya? Ay na, saan anasakit tinakam ka, nugumura ka kanyak, Marites. Da kayo mo't nana. No apay amasapol pa'y lang idano nyo kinipay la dagitim bagbagak kada kayo. No di indanon kan kwa na, saan ko maakastoy daytoy rupak ina. Ay kat ustulaeng tapno pag nakmam dayta.
Panunutom kit day kun amirism ana imbag. Asaan ngamin anasaya at day nga inaramid mo. Istorya ni Perla. Ket nasaya at di trabaho na. Saan akasken ka? Tambay ka lang arudang. Chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray ag sakit tinakam mo ken guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Aywan, bari. Jack, iliba ka may saka nang idanon ka ni Perla kadagiti imbagbagam. Anya? Imbagak pa'y kuana akas taunay ti ilek mo, nukas di mapalabas mo nga ubba-ubba na di anak na amapan agtrabaho. May sakamat at chismosa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagakan ka. Sa anak ko maatinong pa. Ay na, amang ano kayat mo pa yanayunak day ta amarka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na amakaunget? Sika lang aro din ti nakabasol? Anya? Pudno mat imbaga ni Perla kan ka. Awan lang aro din trabaho, chismosa ka pa. Salot ka sa lipunan kumbaga. Anya? Pangaasim man kumare, sister. Agbalbaliw kanta na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam, gapo iti katutong padagiti tao, amapan mo is istoryaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay nalangay. Amom ka day, numano day tinagatang ko a blouse ko. No saan a 250? Duwagasot. 50 lang day toy. Nagmayatan no 50. Bagay mo pa'y. Saan unay amadlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, no ano samlaang ti agkalkal ka dagiti ukay-ukay iji palingke. Makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Iyo kay ukaya naktumamit iti sapatos ko bakit? Usarag taw, nga agninong inton kasarji ka anak. Ay katwan alakay. Usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon mi ababai. Meeting laang masapol ang napintas ti badom. No naguuyaw dagiti padak a miyembro ijay. Nang runa day a Vivian. Ay na, permi a nakauyaw. Anya ti orasan, agalas dosan, awan pa'y laang nagiti membro amiti inga. Ay na, amumatan ti Pilipino time ako nada. Takman dagi jay a babae. Sakit din a presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam kadilat ta idan. Taadaan nakdangas asikasunda. Saan a mabalin kanyak ti kasta? No anya ti oras a nagtutungtungan, iso ti masurag. Hay, istiling! Nayunan pa'y dagiti tugaw dito isang wanan takurang. Wan! Ay na, si kakit dimot, Vivian. Madama pa'y laang agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa mo't ababaunan. Naanos kit di ani Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na aramiden na. Saan akas kadagiti daduma a miyembro tayo a babay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan nagiti babae a membro. Hay! Nagsasarot kayo! Husto daytan, Vivian. Sino itati aglinis dito Jim a nagmitingan tayo? Agungat ni Kapitan no saan tayo adalusan dayto? Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente ti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang! Ala, siya kon. May maysam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mo't siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga ron. Dua kayaw nga aglinis. Dagita tugaw. Urnusan nyo laang nga nanasayaat. Sige, aramiden mi dayta. Aginanaak ko mamit bakit?
Sige matan alakay. Awan kadwak nga aglinis ijay Jim. Ay, anya pa yan nga itawang magkadwang. Kasi ka may maysa ka. No apay ngamin anagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Siyakmat ngamin ti kaasit ganti balay na dito'y Jim. Ala, mapantangarot aglinis ay. Sige, mabiit lang nga road. Tainak alaan jay walis kandaspan. Anyati ko ng Vivian. Okay, di pinagbado ni Stiling idi meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaws day jay. Baro nga ukay, anya kalakit din, nana. Saan mo anadlaw? Sa bagay, kaano idi nakitak manen ni Stiling anapan nagukay-ukay idi palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat. Ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niyaw. Kas kuma iti da iti blouse ko. Amaw naman ray tayo, nana. Ay na, sigurado anang ina da ita. Branded sa mag. Ay na, talaga branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amok asan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ay na, nagnginan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang ti maibaga iti tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Ha! Sana! Lakay, kita day kinagatang ko iti palingke. Sapatos may. Lakay, usarum amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay. 250. Ngam tinawarak iti 200. Inted damot adagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Ay, naguri ka. Inak pa agbuggaw. Ay, baraw. Mayat day ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang da ito ni bakit ko iti ukay-ukay, tata. Okay kung kunam nagmayat. Lalat sa mo day ta. Lalat at ibuaya. Ay, naisumi lagayam analagda. Nay. Ni, panagsasalan. Sumala tayong tata. Ay, mabainak ta nakachinila siya. Umay kaki din. Dilawon da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, agsalak daw. Inton makagata nga iti sapatos ko. Bakit? Ado ti imapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay, kit nasaya at ano kas talakay? Imbagak nga ukay lang da ito eh. Kat nalakalang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay lang day ta. Igatangan naktuman iti ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaangan ti igatangak iti ukay abado. Tamom, ti narami day ja Vivian. Jay presidente ti women's? Wan, inchismis na kiting. Apay nga inchismis na ka? Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko anak meeting idi Sabado. Kat pudno mat. Wan, pudno. Nga maapi amasapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na igibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga rod tinakam ko lakay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay Jim. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, ichismis nakpay lang. Iso asaan arumbang aday dya ti presidente yo takas dya tao. Makitak lang kumprontarok. Oops, saanan. Day talaki din nagbasid abanag ti pang kumprontaram ken kuana. Kasano, maruam matan. Saan anak kontento nga uyawon nak? Ichismis nakpay lang. Idi pa'y akas ta ti ugali na. Baybayamon. Ketap no mayaw awan ti rurod mo. Intakid ag puros iti bunga tinateng taamula ta iji bangkag. Nagbunga dan aya. Nagado ti bunga da.
Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong, ken okra. Ay, uwan man kit dila kay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Alang rod, Intan, di mo sayangan ti oras mo makiapa ka dagiti aklase ti tattao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka, kapuros dagitoy. Kat no agodong ako maagumatang itinatang asidaan may. Nan, kita man dagiti lakaw, tagumatang ak. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mo layo anatang. Ay na, pagtintinulungan mi kinilakay ko nga agmula itinatang nana. Ay kat, naglawa di taltalon niyaw. Sa bali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula, tapno adda pagadal dagiti ubing. Ay wala, tanaggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela iti universidad iti ili nana. Mangalala iti nursing. Ay na, imbag kaman taddan kolehium. Amam, di may isang anak ni Vivian. Problema na, tama ibarbarkada. Ay, kaasimot na. Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanen kano ijay police station. Tay naristo da di anak na. Ta nagiinom da idirabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kantarong asagay sarpat. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti nateng. Ado pa'y tagbirbiro. Ay ket mapantag puros Ay, gayam, kaasimat ni Vivian. Apay, nananaw. Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man deta. Kunamlan asino nga agsasao. Uyaw-uyawin na ka nga ukay ti badaw. Ang kitaan ti biyagda. Di na pa'y maurnos. Ay, wen nga ron. Anya laki din na klase ti panunot nga mintada ka ni Vivian. Kaslaawan manaknakam na. Nay, mapan kakadimanan agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na, punuak man day ti basket ko. Tadda manen ilakok. Ala, ireserba anak man nga rod iti sitaw kan okra. Ay, wala na. Idagas kun tulatan dito balayo inton madamdama. Lalo asino? Kudno mo't anak itaray kilakay abungay. Nay, addan samot kaapa ni Vivian. Jay samot balasang akaaruba danana. Sige, ibarangay naklaang. Saan ka mabutang? Si Kanto ba'y di babalog to? Ay, may kamanungatan day ta akinaapa nanana. Ay na, apaon na amin agagayom na. Ireklamo damanen ket kaasimot. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng la nga mapetisyonan day ta Vivian tapno pumanawon dito lugar tayaw. Nay, apay anak ko na yun day tatata. Kano panggulaw. Pakibiyangan na amin adi mangan anaw. Isong arod nga ado ti kaapa na tata. Unam lamoy no ba nang. Pada mo ila marigrigat ti panagbiag na. Ay, isong arod ti ibagbaga ka ni bakit ko adi nan tutupan. Kano inreklamo daman ay. Agsasango naman na ti barangay hall tayo chismis na di karuba na anak itaray. Awan lang amin nga tayo ti sabali amaramid na. Nusan nga agchismis tata. Kano insinagayam di asawanan. Ay, isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insina dan atakas ta ti ugali na. Ay, diyak mga ming pakibibiyangan ti panagbiag na. Tadumot ti as-asikasun mi ka ni bakit kaw. Awan panawon mi makibiyang iti biyag ti makinbiyag. Anya ti urayam nito, inana? Ni istiling man, tadaim pareserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni istileng. Wen, mulad akin nila kay na. Gumatang kamag. Ay, nanana, napunno jay ref me iti karkarnay. Saan mi pa'y amasid sinano maminsan? Iso nga ibulbul lang me. Ay na,
Ket no nagngina ti karnay. Saan akayat dagiti anak ko tinatang? Agungot da no agidasarak itinatang. No nasustansya tinatang. Ay na, uray siyak, jak kayat tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumot lagayam alumuklukmag ka. Nalukmagak ka di unayan, nana. Katuan, saan mo't akas na ti pamagimiday? Ay na, nakabot-butang ti lumukmag. Delikadaw ti mahay blood. Nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan. Numalpas tayo amangan, mapanak tuman makimiting di ta organisasyon mi. At dakat na damag ko, asukatan da kano ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Jay kano nga min ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na atao. Mannakiapa, kan managchismis. Day tatiga po na no apay asukatan dan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, ah. Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan nga min anasaya at yung presidente yaw? Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen timang yurnos kadagiti tugaw. Ken aglinis iti gym apag mimitingan may. Ni, sika ka na yun? Apayawan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita? Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominatak mo't ah. Asino nga iti inominate yun, nana? Sika, istileng. Ala, di nakman angawan iti kasta, nana. Apay, agang angawak aya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro. Asika, ti ibutos may. Ni, apay ngay asyak, nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasanungay nana, ano awan mangibutos kanyak. Basta, ibutos ka. Amom ka di ani misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae diti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tatata? Ay na naggapuwak Jem. Kinitak ti mapaspasamak ket ay da. Kasta launa iti ragsak dagiti members. Nabayag gaya man na plano da asukatan ni Bibian. Ay maragsakan ak ano ni misis ko ti imbutos da tata. Uray nga men, bakit ko ang miyembraw ka binagaak? Ano mang pili da iti presidentay. Pilyen da dyan nasaya at ti ugali na. Ket dayta ni Istiling. Ay, nasaya at ano kasta? Ket kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Ni, nabartag ka mat, Vivian. Sana ka nabartag. Kaya't mo ta ipungot-pungot ka. Kudamlan o asino ka. Puro mat nga ukay-ukay ti ibadbadong. Mangayab kayo man iti tanaw, tanawaan da ni Vivian, tanay, agwalwala mo tan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ilatiba game iti organisasyon. Mala pumanaw ka kidi dito yun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay ayaten ka, Sabel. Kat urayak lata ti panang sungbat mo kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayat, Alan. Lupay kasta. Idarirag ko lata ti panagayat ko ken kaa. Saan mo kumalip-lipatan nga ay ayaten ka unay? Amok day ta, Alan.
Kas itinakon-akon, sa anak pa anak kasagan ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat urayak lata, no kaano asong batan nak. Ngamjak ipanamnamakon ka sa anak mo ta sigurado itirik na. Nasken at tingitingak ang naimbag, sakbay asong batan ka, Alan. Oh, ato Isabel. Ikang ka iti prutas. Sagot ko kan ka. Nagduduma prutas ken nagngingi na dagita. Ha? Apay nga ikanak iti prutas, tatapan nyong? Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanyak, Isabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, manong panyong. Kasta, mayat adengkain. Umubigak no kasta. Kat agyaman ang kadagiti inyag mo aprutas ha, manong panyong. Awan anyaman na, Isabel. Mangyegak tumanen. Ha? Sigurado ka? Awan. Iso nga ibagam no anya dagiti kayat mo prutas. Ta isunto tiyag kaw intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanakan Helen, nasaya at tainmay ka dito'y balay ko. Agluto ka man itinaimas asidaan Anya asidaan, Auntie Tasha. Uray anya ingkalata dita kusinak. Ta agluto ka itinaimas asidaan. Ada pork chop ijeref, ada matanatang. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, ante? Awan, ngam inak to padawatan tay gayam ko. Asino? Mamuam tulatan no asino. Aguray kayo, ante. In love kayon samot. Ape akasta ti pa nagkirim-kirim dagiti matayo. Uwan nga rod ka anakan. Ay na, in love ka talaga. Iso asike. Agluto ka man kitdi, tay nakto ikan, tay naka-in love. Sige, ante. Ilutuan kayo nga rod, iti sidaan. Among ka di kasinsin sa Bel. Na-in love ni Auntie Tasha. Sino tinaka-inlaban na? Di namat imbaga. Sikreto ka no. Kat, ikasta talaga kasinsin. Ay, bakbakutanon. Nga ma-in love pa'y laang. O apay, hingga po tabakit, saanan ama in love? Sa bagay. Nga masino nga ta tinaka-inlaban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa ma-in love. Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na, kadagiti nag-araram kan kwa na idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pay laang. Kat nasayat mat, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alan Barok, inayaban ka dito'y balay ko. Takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko. No napintas mo't lang. Dahito yo. Nay, kat mayat mo't angkal. Imbag man ta nakagatang ka itibuts mo angkal. Wen ka anakan. Imbagla apang purma mo't Wen mo't angkal. Anda ka di purpurmaan nyo abakait. Anya bakit? Balasang de purpurmaak. Nagpintas a balasang. Anyan? Ay kat mayat angkal. Kita man no mayat to'y buts ko. Mabit lang tayo suot ko Timay sa Anday ta, wanya. Bagay ko kanimat lang kanakan. Wow! Wen angkal, bagay ulaunay. Ad-adan atim maer kayo angkal. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng,
Agar aram samot kan ni Tata Panyong. Ay, pudnot ako nam. In may si marungkar idi na minsan. Kat nagado ti awit na aprutas. Kat, okay laang kan ka? Asar sarungkaran na katilakay? Awan parikot dita. Tawan mo't dakas ngar aramiden na. Kan nasayat mo ti panakisarsarita na. Kat, kasano ni Alan? Ay na, may samot da dyan na pingat nga grayo kanya, kasinsin. Ay, agang ka nga agkaribal. Ha? Anya ti kunam? Pudnomat? Agang kaldagi dyan. Ay, Alan, mangpili kan iti sungbatam kadakwada. Tay ububeng, wano tay laklakay. Auntie Tasha, umay kay ikan iti nateng. Apit ni tatang iji garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya aten, taada libre anaten. Ay, aguri kayo man, auntie. Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, auntie. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, ta nagpaili Kat mayat matibuyan na, auntie. Sabong-sabungan analabaga. Kas kaila balasangan iti kasta abistida yo. Ay, nagsaya atin no kasta kaanakan. Apay, auntie? Amom nga min Sabel kaanakan. Adda na kainlawag. Ala ni auntie. Kinikilig. Aywan kaanakan. Nainlavak ngamin. Okay, auntie. Karbangan nyo dayta. Nga masino nga tinakainlaban nyo? Uy, diyakon ibagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay nagtuharman dahi jay. Aya? Ala, auntie? Kat, sige agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo ton. Day, sika ka di day, Tatasha. Na, kaslay moving kamay. Wan, panyong siyak. Anya day ta igamaw, malukong mait. Umay kay kan iti sidaan. Nagataan nga abaday ta. Naimas kan nananam. Iti sukon iti lamisaan. Ay, ket, agyaman na Tatasha. Imbag man ta umay nakpadigwan. Wan day ta impadikokan ka kat ginita ang aba with love. Ha? Aya, adapay with love na? Ay, syempre Ay, ket, agyaman na karon Tatasha. Nagbanglo ka matan, Tasha? Wana, natural anabanglo gaputa nagdigosak. Aya. Ala, ket agyaman na kitim padigom. Aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Angkail. At itiparakan ka. Ay, suwa, kanakan. Umayak makikape. Mayat. Kasano nga, Angkal? Naaram yun tay babae ang nakainlaban yaw. Jack pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarungkaran. Ngamin, kaslada nam namaksi ka. No kaya't yo, tulungan kayo para kenkwana. Ilakad kayo. Anya? Apay, ipagarup mo ka di ajak kabalan kanakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga arman deta nakainlaban nyo, Angkal? Anya kalakit din na kanakan. Awan ka dit ipanagtalag mo kanyak. Ala sapay ko mga road, tasong batan na kayong to, Angkal.
bata mo ni Alan, kasinsen? Uwan, kasinsin. Sinong bata kun Gapot agayata kun kwa na. Kan nabayag mo tan nga agar-aram kanyak ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong bata matlangan? Katsi ka ngay, kaano asong batam ti agar-aram kan ka? Kasano asong bata? Kat saan kumot nga ay ayaton? Jakla kaya ti kasdi a lalaki? Sadot mo't. Anya ngay ti ipakan nanto iti agbalin a pamilyami no bilang. Sabagay, imbag kan ka Tanagagat nga trabaho ni Alan. Kanjak makita amapan makiin-inom dita. Dayta ti kayat ko kenkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamot nga adakas kan ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at tanaranaan ka dito'y paraangam nga agtugtugaw. Anyan tilangam, Tasha. Nakashort pan ka. Wan, kana adawit ko ang merienda. Ang merienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilabs ko kat agimon dayjay. Ha? Labs mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawid kan Tasha. Nakashort pan kakit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Ala, agawid kan Tasha. Di ka nagpacharming kanyak. Gaputa addan labs ko. Kat saan asika? Nay, agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashort pan kayo, mat. Helen ka, anakan. Nanay, agore ka. Anya ka di taawit yu anak kasupot. Merienda. Ako na kamirindaan mi kan ni Panyong. Nasa Iraq iti imbaga na. Anya? Ni Tata Panyong? Wan. Agore kayo, Auntie. Apay ka dingag sangsangit kayo. Nasagtanak ngamin iti imbaga na. Nga ada ka no labs na. Kat ang mga no agimon no makita na kami adwa. Agore kayo, Auntie. Ni kadit tatapan yung ti kunayo anak kainlaban nyo? Wan ka anak ni Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan nyo? Wan nga rod. What? Nga madaka no labs na kat sana siya. Auntie, amoy ka ding agar-aram ni tatapan yung kani kasinsin Sabel? Ha? Wan, Auntie, agdoyos ni tatapan yung kani kasinsin Sabel. Sabel, ipagsak ti panagayat ko kan ka. Agayatakin ka. Nusungbatan nak, ikalay sa kaadagos. Ay, tatapan yung diritsaan kan ha? Ada sinong batak ti ayat na? Sino hay? Ni Alan akaanakan nyo. Iso ti ay ayatat. Agayan ayat kamin. Anya? Lading itok tata. Iso amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin nyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan nyo? Apay ngay ka, anakan. Apay ngay. Angkal, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kin Isabel. Apay adi mo yung baga kanyak. Ani gayam Sabel tar armam. Kuha ngamin angkal. Di kayo mat ngamin nagdamdamag? Imposible adi mo ammo. Ani Isabel tinakain labak. Nasaw ni Sabil kanya, kasarsarong karam kanu angkal. Ngam kunanamat asaan nakakanwa kayat. Katsak ti kayat na. Anya kamatan ka anakan. Impabusoy mo kumalata kanya ako na. Kaslawan pa nang ipatig mo kanya ka angkal mo. Angkal, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga rod asika ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Tasak nga rod ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agamam mo? Anya? Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Ni,
Apay nga, Uncle. Ngamen, inagaw mo ti babae nga ay ayatek. Manipod ita. Saan tan nga agam amaw? Jak ni namnama asi kagayam ti ay ayatan ni Panyong, Sabel. Apay adi mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta? Ni Tata Panyong ti pagpapacharmingan nyo, anti? Iso tinakainlabak. Ngam, si kamot gayam ti kayat na. Ha! Di mo pala impabusoy kanyak. Ha! Agsapol kay ti padam nga ububing. Ay, sige, anti. Ituloy yung lata ti agpapansin ka ni Tata Panyong. Ngamin, saan mat nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha! Ni Alan ti ay ayatak, anti. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan? Anya ti katawa am hilig. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Sabel. Kat da kayo mat. Agayat kayo mat ka ni Tata Panyong. Hay. Da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Tani Sabel, ni Alan, ti maibagay kan kwa na. Iso asaan nyo kuman akagura ni kasinsin Sabel. Ngamin, saan namot abasol no agayat kan kwa na ni Tata Panyong. Helen ka anakan. Ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem, no di nakamot ay ayaten, anti. Awan mabalin mo. Uncle, mayak man makikapiyakan ka. Inyalaan ka iti red wine mo. Ay, kagurgura ka akaanakan. Anya kalakit din ay, Uncle. Di na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatem ni Sabel, no di nakamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot ngamin napasalsalay. Agkalay sa kami ton kini Sabel, Uncle. Da kami tinaykari iti tunggal maysa. Iso amang sapol kayo ni ti Sabali. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, Uncle. Naimbag nga oras mo, Tasha. Umay ka man pa siya rin dito balay mo. Oh, apay. Ada ka din na pati nga iba kang Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ha? Ay na, Panyong. Naragsa ka ka na kang giti imbagam. Wen, Tasha. Anya nga tano si kalaangan ti Armag? Ha? Anya? Arman na? Wen, Arman ka. Ay, sige agparamakan ka, Panyong. Ni Sabel ti ayatek. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nga uray ay ayatek ni Sabel. No dinakmat ay ayatain, awan mabalin kaw. Awan, kastamati ko na ni Helen kanyak akaanakak. Uray ay ayatan ka, no dinakmat ay ayatan, awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti maibagay kanyak, Tasha. Isu asige, agayan ayatan. Ngamin, mariknak nga agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha. Agayan ayatan, Wen. Wan, Panyong. Agayan ayatan. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.